maro ihany zavatra vita ino ko asan'Andriamanitra tsy mila détailleko zavatra efa vitako hainao fa hoe mila manao zavatra olo fahasalamana na Tavoliara nisy inondation hainao zay ihany miaraka ministre santé tany aiza izy misy problème manampy zay zay azony ataoko santé fahasalamana voalohany hitanao zay islam musulman zay le manao vangotratra zay le amin'ny agnarany profetenay Imam Hussein hainao teny izy hoe amile mahanta marary amin'ny namana hainao masony milaza eo tena aminareo parce que fahasalamana tsisy zavatra hafa aola tsy vonjenao da aiza olo andia misy mana possibilité fanafody tsy manana misy possibilité surtout amile raha vola azo ampianao nefa raha tsy ahita amin'ny pharmacie anao voatery zay manampy amin'ny banque 200 betsaky hainao karakarana an'ity so mba azo amin'ny raha betsaky tsisy raha parce que 80 100 poste araky déclaration directeur amin'ny banque 200 ilaina eran'ny Tananarivo isan'andro afa-tsy Madagascar moa misy 43 de banque 200 la tsy diso eran'ny Madagascar tamin'ny farany tao zao amin'ny andro vangotratrany le lazaiko anao le amin'ny agnarany Imam Hussein profetenay de nahavita 200 quelque zay agnaty 2 jours amosquena ihany androany zao mbola tsy nahazo déclaration exacte arivo vo azo hoe fa 5 jours moa izy ty faut mahavita 300-400 fosy sur amizay zay manao sensibilisation mamety sorte hainao sakafo sensibiliser le olona sady olona mameraha koa tsy mety fisakafona sao de hanina izy sady inona